tapo ai mai si o tato tunu. Ka malo le so to mania i mai aso. Ele o to e poma le ile whaafunga le tunu. I ai inga mo le lasanga tolu o le puipuinga o le tunu. Mai le pesi o le COVID-19 sifuru iba. Na mafu ai o na tapu ni a atoa si o tato o tunu. Mai le tau le ono i le fiafi o le sto na inei. Se ia o mai i le ono i le fiafi o le aso. Sa whailoa i le auri nei le kabineta, ma tā pāle whautuanga mai le komiti o whaalawe lawe tutupu whawhasei. I le tūlanga wa iei le whangasolonga o ngā ruenga mo le tali atu le whamani. Ato ai ma le numera o i lato ua afia i le siama. O lea u whailo mai e luta ngā ruenga o le soifua malolo ina. O le au uli nei, ua toe whaupopo ai le isi to alima, o i lato ua afia i le whamai. O le nei to alima, o le au whainga ruenga, o lo baba aia i lato e to sifuru lima, na mua pesia i le siama. O i lato fo i nei e to alima, o lo ono nofo mau i te tonu o nofo anga, o lo o wha nofo e se ai i le whanemai. O lona winga ua rua sefulu i latou ua afia i nei whamai e o mai i le auli nei. O lo o whaau pea o na whai suenga ai latou uma o lo o whanofu e sea. E au fia ai ma le rua se lau ma le walu o a tātou au whai ngā ruenga. Sa ngā lulua i le aso na taunu mai ai le waalele mai Australia. O se taimi tae au, i le tae au, e te tau na maua umai nei suenga. Taruai ona o le whaamamafa a le tātou malo i le puipuinga malu o si o tātou watunu. Ma le whaono pepesi i tua o le whaamai. Ato ai ma le whaamautinoa le lei o le mai a uma o suenga ai lātou o lo whaanofu e sea nei. Ma isi po i suenga ua fuafuaina. Mo le aso tofi nei. Ua whai ngā whono i nai e le kabineta i le auri nei. Le wha wau o le tāpunia atoa o le atunu. E afu atu i le ono i le afiafi nei, se ia o atu i le aso tofi, lua sifulufitu o Januari i le ono i le afiafi. Peitai wa iai nai vaenga ua tatala, e pei o fale o loa uma, o marketi, fale tupe, ma money transfer, o fale talavai, ma fale e whatawai cash power. Mo le atunu, e afua atu o na tatala i le valu i le tai au, se io o i le lua i le fiafi, o le aso lua, lua sifuru lima o Januari, ma le aso tofi, lua sifuru fitu o Januari, o le vai aso nei. Ua whaiali nei tūlanga ina ia maua ai a manoa mo whātaunga a le atunuu, ina ia maua pea me tā mafa ma vaenga e mo o mia mo aso o le a whaawa wai le tāpunia o le atunuu. E tū mau isi a inga e pei o na muai whaelo atu. E iai a inga o le nei fuafuanga e pei o le whaamalusia o tali fufonga. Pe patui o le tū vāvā ato ai ma le tapu o tamaiti e laloifo i le sifuru lua tausanga le mātutua le whewai. Peitai a whai e alia i mai se tūlanga ua pepesi le whaamai i le atunu. O le ato e anga i loa le kabineta i le tūlanga e tapu ai ona te tala nei mo au nanga. Samo ai, e ui o lo tātou iei pea i nei tū waso whaingata. Peitai mātou te taritonu o lo tātou iei whaatasi i le tausoa ina o le tātou babenga. Ina ia malupui puia pea si o tātou atunu. O le tatalo ia mau pea le tō vai. Ma lava pale pea si o tātou atunu.
au tau mawhai le nei ngā ruenga I ia I u manuia. Whaaftai tele le whaitatalo ma le tāpua inga mau isi o tātou atunu. Soifua. A pleasant good afternoon to you all, Samoa. We thank our Lord for bringing our lives safely to the end of another day. As was announced on Saturday last week, the declaration of the nationwide lockdown from 6 p.m. to 6 p.m. this afternoon upon discovery of the 15 COVID-19 positive cases. However, this afternoon, Cabinet was advised that 5 more new cases have been identified in quarantine, taking the number of positive cases to 20. These 5 cases are frontline workers who are monitoring the 15 individuals who have tested positive since Saturday last week. All 20 cases are asymptomatic and all are being quarantined at special isolation units at Matotua. The swab tests for all 281 people in quarantine sites continue this afternoon, and the results should be available later this afternoon or tomorrow morning. There is still no evidence of a community transmission. In the hope of keeping our country safe from a potential community transmission, and in view of monitoring and the testing of those in quarantine, Cabinet has considered and approved the recommendations from the Disaster Advisory Committee to extend the period for the nationwide lockdown from 6 p.m. this afternoon to 6 p.m. on Thursday, 27th of January 2022. While the country will undergo a 72 hours lockdown, the shops, supermarkets, cash power outlets, markets, banks and money transfer, and pharmacies will be opened from 8 a.m. to 2 p.m. on Tuesday, 25th of January, and Thursday, 27th of January, to allow the country to replenish supplies for the rest of the lockdown period. There are conditions prescribed for this partial opening of these services. These include mandatory wearing of facial masks, social distancing, showing of vaccination cards, and no children under 12 allowed in public places. Despite these arrangements, should there be an emergence of a case in the community, Cabinet will reconsider its position accordingly. Although our country continues to traverse through these trials and tribulations, we continue to trust in the Lord's direction and healing over our people. Government asks for your patience and support in keeping Samoa safe. God bless. Soifua.